enkosini uMathaba uMncane ngizalwa uMkhwanazi ngicabanga ukuthi abaningi bakhona labangazi kanti nanokucinga kwami etilongweni ngicabanga ukuthi kwaba indaba eyaduma kakhulu ngoba uNkulunkulu omkhulu wasekuhleni bamaNazaretha mayenza okuthile ukufuna ukuthi eqale ekuveze kubantu ukuze nangelinye ilanga okuyobe kwenzeka kwenzeke. maNazaretha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi lwezulu. maNazaretha ngihlangane nayo eqala kabusha empangeni la ebenikhona ngoLesithathu. Icala lenzeka ngasekhaya. Kwaba abafana nje ababili ababegangile ethaveni yasekhaya kamzala wami. Base bethu ukuthinteka kwalimala oyedwa yena wase-Isida. Ngalokho inkantolo yasisitholile sinecala. Yasigweba ke 2018. Yathi mayisigweba sigweba 28 years. Sibathathu. Ngahamba ngibuye ekhaya kodwa ngagqoka ifoto loNyazi. Nginethemba lokuthi ngizobuya. Ngoba ngangibuye ebuhleni ade ngiyonikela. Kodwa ngibuyanga. Kodwa ngathi ngisemotini ngibheke eqala kabusha. Ngathi inkosi yamakhosi yakwazi ukwenzayo. Angizokubiza ngayinhlamba ngoba ungangikhiphanga. Unalo uhlelo ukuthi uyokwenza njani. Ngiyobona la engiyakhona. maNazaretha ngcola sezulwini ngathi mangifika eqala kabusha. Ngathi ngino 3 days usuku lwesithathu. Kwafika isibonakalisa inkosi yamaNazaretha uNyazi lwezulu inikelisa abagcinwa ebesinabo eqala kabusha. Kwangathi khona ongibizayo uthi inkosi yakubiza. Ngeza ngihamba ngamadolo kwathiwa phakama usheshe. Inkosi yakubiza ngeke ilinde wena. Ngathi mangiqhamuka inkosi yavele yamalala. Ngoba ukuphaphama kwami. Ngathi emva kwalokho sathola i-appeal. Sema sesithola i-appeal ke yayichitha inkantolo. Yasichithela ngisho ibheki. Sahlala. Ngihlalile eqala kabusha ngoba ngihlale iminyaka emithathu nezinyanga eziwu5. Njengoba sekuze kwenzeka ke bancwele basezulwini bekumele ngiphume ngonyaka odlule ngomhla ka-22 October. Kwathi la kumele ngiphume ummeli wayengimele kwakuba uNgobese naye kuleli bandla lamaNazaretha. Mina eminyango ke bengiyisiyoni bengalona iNazaretha. Ejele kodwa ngithe mangifike eqala kabusha bathi mabengibuza bethi usonta kiphi inkonzo ngoba mawufika lapho uyabuzwa ukuthi usonta kiphi inkonzo ngoba fanele uhlukanise ukuthi uya ngaphi. Ngathi ngiyiNazaretha. Ethikithini lami ngangibhala ukuthi ngiyiNazaretha. Ukudla okushisayo nento eshisayo ngahlukana nawo ngalelo langa. Ngingena eqala kabusha kodwa ngangena ngisiyoni. maNazaretha uNkulunkulu esemkhonzayo uNyazi lwezulu uNkulunkulu. Amen. Uyivezile maNazaretha. Mina ngikhulumi ngengatshelwa obaba omkhulu. Ngikhuluma ngokwenzeke kimi uqobo. Kuthe ngomhla ka-22 ummeli waya eDurban High Court. Icala lafike lahlala. Lo mmeli angamqasha maNazaretha ngamkhokhela imali. Le mali engamkhokhela yona yayifikile ku-55,000. Kodwa ngangena eqala kabusha ngingenamali. Kodwa ngathi inkosi Nyazi lwezulu ngicela ukuphuma la. uShembe wangipha umqondo nendlela yokuthi ngithola imali. Hayi kabi. Ngafunda ukugembula lokho waseHollywood. Imali yokuqala engayithola ngathola u-30,000. Ngathi u-15,000 ngiyovula idocket. Zaqhubeka izinsuku nakho ke sekumhla ka-22. Inkantolo kwasho ukuthi kunoyedwa ongakwazanga umantshi ukuthi eqhube indlela ngecala ngendlela okuyiyona sethi uzocela ukulalela ama-transcript kuze icala elibuyekeze. Mancwele basezulwini lapho kukhulunywa ade sicela ukuthi inkosi yamaNazaretha izejele
besivimbela obaba abasejele. Okubuhlungu sakuvinjelwa obaba ababekuleli bandla. Sikhumbula kahle umshumayeli owayekhona ngalelo langa okuyena wayengumshumayeli. Washaya phansi ngonyawo. Wathi unyazi liyongena efile ejele. Manazaretha sezulwini lokho engikhulumayo ngisusele ekhaya sihamba mangaphambi koNkulunkulu. Bonke abagcinwa bangaphakathi bayazi indaba yongena konyazi ngisho ngingabuyela ngaphakathi. Ngaphenduka ngayisitha kwabanye ngenxa yokuthi ngangithi mina inkosi izongena. Ngihambisana nomhlongo lokuyena owafika nalo mbono ukuthi kumele engene inkosi ukuze sikwazi ukuthi sikhululwe lapha ngoba khona abanye awubaba bahambela kule ndawo ekanjena akaze belanda. Okungenzeka sonke ngoba singena lapha singena yiwo amacala abo baba abangalandwanga khona. Manazaretha umhlaka 22 ngokuthi ke ngonyaka kulonyaka inkosi wami ingene ngawo. Kwaba khona inkinga ebuhleni bamaNazaretha sekumele inkosi ize kwaphoqa ukuthi fanele ibuyele ebuhleni. Sesiqinile. Asiyakalanga kodwa sahlala emthandazweni ngoba sathi izwi likaShemba libuyilangathi. uShemba ayikhuluma inkohliso ngoba wathi uyeza noma engafika emva kweminyaka emithathu kodwa kuyobe kufika uShemba ngoba thina sinunkolo umnyazi leso. Mina kwakubuhlungu ngoba bengidonsa 28 years. Bengazi ukuthi ngiyophuma yabona iminyaka engiboshwe nginayo. Ngangiyophuma sengubaba. Ingane zami ngami mhlawumbe ngangiyophuma seyigaliwe ngoba ngimncane ngingane. Inkatho leyo impalishe kakhulu. Bangcwele basezulwini ngoba uNkulunkulu uyayihlela into zakhe. Ngifuna lento ungayilaleli. Ngifuna le ntshumayelo engikhulumayo ungayilaleli ngeindlela zakho. Uyilalele ngeindlela zasezulwini. Amen. Wayihlela uNkulunkulu lento yakhe. Uthe mayihlela abangcwele yasehlehlisa icala. Lihlehlisa icala. Wasekuye ummeli uGobesa wathi Manxele ucela uhlehlile kodwa ngizozama ukwenzela i-appeal. Ubuye uhambe ekhaya uyodlula eSimusi unyaka odlule. Uthe uGobesa seqede yonke into esefinalizile. Kwathi sekumele ngolesibili evuke ehambe eyolanda idate. Wavele washona kulesine. Kwavele kwasangokunye ukuthi angiphumi-ke ejele. Sengikhipha imali engaka ngingasebenzi. Ngizokhala ngapha. Ngakho ukuthi bengikhale kulo onguye. Onginike ngingenalutho. Ngingakwazi ngikuthola ngikuthola kanjani. Ngahlala ethembeni. Zaqhubeka ikhathi maNazaretha. Ngoba uNkulunkulu ebefuna ukubhala iBhayibheli lakhe masefaka isigxivizo. Kungabi inzwabethi. Ngoba uNkulunkulu kaShembe uyazenzela okwakhe akathumeli. Kanti futhi akakhulunyelwa ngoba yena unawo umlomo uyayikhulumela. maNazaretha zenzekile izinto kuthe ekugcineni ngathola idate unyaka usuqala. Sema ngithola idate ngomhla ka6 May. Mina ngizalwa ngomhla ka24 May. Ngithema ngithola le date indodana kaBaba uNgobese lokuyena wayephethe icala eyangifuna imali eyi10,000. Ngathi le mali ngizoyithatha. Ngaphinde ngaguqa maNazaretha. Ngathi inkosi ngiyazwela izulu. Nomfana ufuna 10,000 angazi ngizothatha. Awuphela mina maNazaretha mangizanda zakushemba. Awuphela ama-hour. Ngayicofa ifoni kabili kathathu ngadlala amathima ambalwa ngavuka no15,000. Ngabe ngimfonela ngahlalela ngizophusha luthe kanti uyangigebenga. Kanti uShembe usaqhubeka ubhala incwadi yakhe. Ufuna ukungikhombisa ukuthi yena uNkulunkulu. Kuthe kusuka yaphela imali. Ithe mayiphela imali kwaba ukuthi sesifuna umfundisi omusha ubaba uMthiyana. Usesithembisile emva kwaMarch 10 okwangomhla ka22 ukuthi ngoba kwakukhona ngisho baba umfundisi umlungane babekhona abagcotshwa bebaningi sesinethemba ukuthi unyazi lizongena. Ngakhuluma nenye inkosana ngathi inkosana kaMkhulu ngiyafisa inkosi unyazi wezulu ngoba izongena ngoba 2 years inkinga izwa likaphumi yini yazi ngino 7,500 funeka ngabe ngicabangela ukukhokhela abameli
kodwa ngathi yazi ngoba mnikelwa ngizonikela ngo-2,500 yazi ukuthi mhlawumbe manje ngipha u-25,000 ngawufaka 5,000 angikhulumi ngengane kwayo ntambama ngaphinda ngaye eHollywood ngabamba 37,000 ngabuya ngatshela uhlalo lo muntu awukona mfethu kube le mali ngithola ngaphandle 5,000 ngiyawufaka ukuthi uNkulunkulu engene. amen Leyo mali ngangithi ngizokhokhela ngayo ummeli omusha waNazaretha angiyibonanga yashona. Kuthe kuphela lapho ngihamba insuku ayikho imali engiphinde ngayithola kuze kube namhlanje. Ngadinga ummeli omusha ongifune ngimele. Ngifuna lizwe kaNazaretha ukuhlamba ukuthi uNkulunkulu. Ngibonile ngikhokha imali engakanani ngikhokhe 65,000 angiphumanga ejele. Kodwa ngiphumile ngikhokha ngisho isenti. Ngithole i-advocate ekuyikhomishani kaZondo. Yangitshela yathi hawo Manqele icala lakho ngiyalazi ungobe esikhuluma. Ngizozama ukukusiza mahala ngoba uyakhala. Imali yami uyoyikhokha usuphumile. Ungobe selapho ngizoyisayina ukuthi nibathathu ngo-accuse. Manje icala leli ngelikwazi ukuthi linihlukanise. Ngoba nibathathu ke uthi ungobe sephansi kuzokhokha wena. Ngathi mina ngisho ngabe kuthiwa imali uyifunayo. Kodwa mase ngisemnyango ngiyikhokha. Wathi hayi khululeka. Sathi siqeda ukukhuluma kwangena ivoice note efonini. Yenkosi enkulu yasehleli kwaManazaretha uNyazi lezulu. Ithi ngomhla ka-4 uyeza eqala kabusha. Manazaretha ngaba nokusaba engingakwazi. Izinto zami zayingahlangene lo mfana kaNgobese okuyena okwamele ngiphume ngaye. Izinto zimahliphi engafuni ukuyikhipha. Ebalekela ukuthi phela le advocate engitholile inamandla. Izombuza ukuthi kanti le mali oyifuna wayifunelani? Uthi uma kwenzeka izinto ngoLesithathu usuku okwangena ngale inkosi la uqale kwenzeka khona izinto. Ngoba ngiphuma izolo mina. Indlela esenibhaliwe. Noma noma ninguka niyabona nje ukuthi akuyena umuntu ofana nani nade nishizwa yilanga. Bengathi bendlela kuma ekhona hayi into. Siyashisa noma ungayisoli gcina uyisola. eManazaretha ngalolo langa ngathi ukukhuluma nommeli kulesibili ethi Manqele izinto zakho zimnyama awuzama ukuthi beyojeka ekhaya ngithi wena ubuyinyama la awubatshele beyojeka ngathi mina yazi indaba uzinkosi uNyazi ngizofike ngikubike lokho khululeka uzophumelela kanti eManazaretha angazi ngangithembele ngaphuma yabona ngalelo langa lwesithathu ukufika ubaba ezongena egroundini kwamele mina ngihlanganise indlela yokuthi kumele ehlanganise izinto kodwa ngathi njengamanje yeke into engizoyihlanganisa mina ngiyaku lo onguye bese ukuthi noma kanjani ngizophuma kule ndawo amen Manazaretha sezulwini kunoma bakuthiwa umbuyaza ngikulumo ngengane kwami bangitshela igama lami ngilishiyile eqala kabusha kodwa ngishiya kahle ngoNkulunkulu ngoba lesibona sinjena hayi ngoba sibekelwe yini sibekelwe uNyazi amen yingakho ngike ngicela uNkulunkulu omkhulu asehleni kwaManazaretha ukuthi noma inini ebakhumbule abanye abafowethu abasalile amen ngoba ngeke sifihli inhliziyo zibuhlungu ngoba abaqondi ukuthi njengoba yasho inkosi yamakhosi ukuthi ngeke siphume kanye kanye kodwa khona siyophuma ngoba amathalenta awafani Manazaretha sezulwini lo mmeli ngithe mangibuya ngoLesithathu egroundini ngabuya ngingaphathekile kahle izinto ezazenzeka eManqele ngaze ngathi uShembu ngembethe ngoba abanye babafuthi basebehlubukile ngicabanga ukuthi ababekhona eqala kabusha babona amaphoyisa ngoba nanibona uNyazi ngingangeni lapha sasibhalelwa yiwona engafuni uNyazi ngingene kodwa uNkulunkulu esengenile yazi babedlula kanje ngicabanga ukuthi inyosi kaNkulunkulu iyakhumbula ayekho phambi kwabo ayophiyana ebethi nasisiza nasifakela uShembe yazi saze sathola umnikelo laphila ngaliyashisa lapho siyathuthe inkosi madoda ngeke siyibone emva kwalokho bakhiphula inotho bathi bayabanga ngabatshela ngathi hayi uShembe uNkulunkulu Shembu uNkulunkulu uyakwazi akwenza konke okulahlelwe nguye wena awunamandla ukuthi ungenzani mawukuthi uShembu uhleli ukuthengela ukubona ngeke kubone hlala phansi ulinde Shembu uzokhipha isibusiso washo ukuthi kwahle eduze kwami wayengalole eNazaretha
bathi ngeke ngicela isiboshwa mina awuthule wena abangamantombazane ababeseduze kwebabetho sasitshelana kanjalo sithi awuthule wena ngicela isiboshwa mina ngizuzwa nangu umgcotsho enjalo ngoba sayithi izozazi ibhlungu uNkulunkulu emuhle wasebuhleni wamaNazaretha uNyazi wezulu maNazaretha kholwana ukuthi ushembe uNkulunkulu amen kholwana ukuthi ushembe uNkulunkulu amen maNazaretha mina bengisebenzisa amakhambi kodwa sengizophuma ejele ngabatshele phakathi eyiyelani ngempela ngiyosebenzisa amafutha namanzi ushambe mina siyongisiza amen ngoba ngazi impande ngaqojiswa amathuna kwathiwa khifa wenzeni ngabwetshwa 28 years azokwenzela lutho nami namhlanje kwafika usuku lami lesithathu lokho lesithathu sengihulumeni wangifonela inkosi sesikhiphile isibusiso inkosi izwi eyalikhipha labalinye engalilalela langena endlebeni zami inkosi yamakhosi yake yathula yaqalaza akekho wayazi ukuthi ikhuluma nobani kodwa wena usuku uyiNazaretha wabona ukuthi yabona njengamanje uNkulunkulu akasekho ke lapha usakwenye indawo sasesithula sabuka sathi hayi ake sizwe isilwane sasezulwini sizothini sathi hayi ushamba akayikhulumi inkohlisi nizophuma nonke amen emva kwalokho uNkulunkulu omuhle wasebuhleni bamaNazaretha uNyazi wezulu lasibusisa laselijika labuyela emuva emva kwalokho isiqongolo lesasuka lapha ngicabanga ukuthi ngakhumbula nyosi kaNkulunkulu ukuthi kwaze kwaphuza wena uthi yasima abagcino abafuthi basebengafune ukuzwa lutho ubuhlungu esasinabo ukuthi inkosi ibona isikhathi esincane bathi mina walalalela uNkulunkulu akudingi uzombone kangakanani uNkulunkulu umbone isibonalisweni ekwenza izinto zenzeke ngoba mina ngangeground ngingethemba ngabuya sectionini ummeli ngathi ngiyafica kunamama isikole efonini ngabuyela kuyena ngimthule uthe ntambama wangifonela wathi manje izinto zakho zimnyama wasethi awume kancane kwathi ngo6 emva kwamthatha kwathi ngakashaya umthandazo ka6 ngiwashisithi ngithanda siwashisithi wakho into ethi yazi mhlawumbe inkosi yadlula siyahamba manje bathi ngilunguze windini hawu nayi imoto yenkosi siyaphuma hayi ngabuya mathelane ngihlala naye ngathi mina hawu wemzana yazi kwenzeka into kanje wathi hayi namzala ukukhumbule ukuthi wena ngomunye umuntu ngase hayi iqhubeka okwenzekeni kwalokho ngamaNazaretha ummeli ukuphuma kwenkosi ummeli ngaleso sikhathi wafaka amaphepha wathi yonke into ngiqedile yonke lento fana ngoba ebenganginiki yona sengithumela igidini zami sezitholile lakini wathi aphili yakhe yangena ngolesihlanu wena uzolala kini ngathi mina hayi ngeke yabona lo mmeli lo ayibuya WhatsApp ngizothi ngiyafika ngolesihlanu sengiblokile hayi angiphumla kodwa ngathi ake ngihlale ethembeni ngoba uNkulunkulu ushilo wathi sizophuma manje lethi uNkulunkulu kaShembe befuna ukukhanda incwadi yakhe ngathi ngoba amaNazaretha izikhathi zahamba kwenziwa yini icala lami lihlehliswa amajaji lihlehlisela umhla ka6 inkosi iphinde ikhiphe izwi likhiphe umhla ka4 ukuthi mina ngivumekele yona isifikile empeni ngafika ejele ngayibona inikelisa amaNazaretha amaNazaretha asezulwini uhambile lo baba waya enkantolo ngolesihlanu sema ifika ngolesihlanu uthe kulesine amaNazaretha nentolelo uthe kulesine ebusuku wathi manqele sengithola iphuze lisha esonkhipha ngalo hayi kuleyo ngifuna nizwe ke amaNazaretha uNkulunkulu ukuthi mayisefuna ukuyiveza ngempela kuNkulunkulu uvuka nathi ungena ngo9 thina ngale yasuqeda ngo10 wathi manqele ama-appeal eMaritzburg angena ngo10 kodwa kuthiwa kunelo shade azongena ngo9 leli cala ngo10 liyobe liphelile angazi noma neyizwe amaNazaretha lo amen ngavuka ekuseni ngayavuka nathi sesengitshelile ethi hayi manqele khuleka iphuze nalo lilodwa imantshi yangigwebayo ayibuzanga ukuthi kwanele yini kimi ukuthi ikhiphe ijudgment yaleli icala iyodwa ayibadingi nabasizi wathi ngiqedile kodwa wena 5 minutes uzokusuphumile ngavuka ekuseni ngahamba ngavuka nathi ngathi ngibuqile kuvuka nathi amaNazaretha kusuka ngo9 uva lesihlabelelo sasingafunde la ngishaya ingeqa nomshaya ingeqa ungazi kwenzakalani
owayeseduze wami wayeqala awunendoda kwanyaka azokuyenza ukuthi okwenze njani lomshana ngeke ngathi ngifike endlini ngafica amabisi khona u22 mangithi ngiyafika obala baba basekhaya baye enkantolo mangithi ngithinta umlotho ethi umlotho mana kancane manqele ngizobuyela kuwena awunike nje 2 minutes uthe mayibuyela kumina wathi manqele usalokhu ungifonela awuvula uWhatsApp kuwe ngathi mina ngibona ividiyo ngisendela yona wena lapha ubizwe kwa SABC endabeni angiyiboni yonke lento ngathi ivula ubuke manje ngathi mangithi ngikhuluma ngento ufakaze la na iphone ngiphethe ngithi ngiyabuka nginamaphepha icala lichithiwe ngiphelile kuthiwa sobathathu siyaphuma amen ilanga lezolo siseqala kabusha amen manazo lesangcwela sezulwini yilokho bengithi angikudlulisa kodwa awukhulu kakhulu sekuzokudlulisa lokho ngicela ukucela enkosini enkulu yasehleni bamaNazaretha ngoba ngilapha ngiphume ejele angizokucela ngcebo angizokucela moto kodwa ngicela ukuthi uNkulunkulu kashinde iphutha lokuthi ngithanda uNazaretha amen ngingasuki khona bekhaya kithi imoqalo uNazaretha bangasekele mina uba iNazaretha ngazi umusibani ngiyacela uNkulunkulu kashinde ukuthi ezemkhumbule ukhumbule nami ithi inkosi kusisizwe amen